Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saudara alun dimanapun Anda berada ya kan. Jadi mengenai masalah sawit, minimal paduk tu ke? 16,5 sawit 16,5. Jadi 1,650. Ya. Ya, nak kerja. Mengenai masalah buah rondolan, kadi tanggung letoki. Berarti 2 put, buah rondolan sawit nagan citeram tua. Buah unggul ya. Tupu tak pada pantun. Nyan pu nè. Nyan hanap we, nyan hanap bublo. Nyan bublo, nyan buati. Be nyan ka. Bek gabu. Ke bui di kau deh. Kami ngelun nak kebu pada cok. Hamzah deh. Hamzah. Oke, terima kasih secara tua. Kedilai video singkat. Good. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.